avuga ko nta atari ibintu byoroshye. Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente avuga ku mushahara fatizo ntabwo ari ibintu byoroshye. Ikindi wamenye nuko ngo u Rwanda rwatangije ihuriro ry'urubyiruko rero ngo rizatangwamo ubumenyi ku mikoreshereze y'isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda. Inyamagabe rero ho ngo bashengurwa n'imibiri 200 y'abatutsi bishwe cyane cyane biciwe mu bitaro rero bya Kigeme itaraboneka. Ikindi wamenye nuko ingabo zirenga 400 za Sami DRC zari hari igoma ngo zatashye nanone zinyuze mu Rwanda. Ikindi wamenye nuko ngo impunzi 99% burya ngo zigerwaho na serivisi z'imari hano mu Rwanda. Ihuyeho rwose ngo umusore w'imyaka 20 yasanzwe yapfuye hakekwa irondo. Inyamasheke umugabo w'imyaka 52 akurikiranyweho rero kwiba ibendera ry'igihugu. Muri Afurika y'Epfo ho rwose hahangayikishijwe cyane na Afurika ngo muri rusange ngo ihangayikishijwe ngo nihagarikwa ry'inkunga ryongerera rero virusi itera sida mu batinganyi. General ntabwo byoroshye. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran avuga ko ashaka guhitamo rwose ngo abazamusimbura, naho ingabo za Afurika y'Epfo ngo ziteguye gusubira kurwana na M23. Abasirikare 7 ba Uganda biciwe muri Somalia. Tanzania ho Perezida Samia Suluhu Hassan yihanangirije abapfumu rero baragurira abakandida bababwira ko bazatsinda amatora. Ngaye nguko rero nandi yose ni mukanya gatoya ubundi dukomeze tuyababwire. Nongere ngushimire wowe udahwema kutwereka ko dukurikiye. Ibyacu byo murabizi na makuru jeweho ndirwema Thierry. Minisitiri w'Intebe muramuzi ni Dr Edouard Ngirente yatangaje ko rero ngo ikibazo cy'umushahara fatizo leta ikirimo kugitekerezaho kandi ngo yanagitekerejeho kenshi, ariko ngo ntabwo byoroshye guhita umwanzuro ushyirwa mu bikorwa kuko ngo hari byinshi bikwiye kubanza gukemurwa ngo utazabera abandi ibibazo. Umushahara fatizo usanzwe rero uriho washyizweho mu mwaka w'1974 ungana n'ijana amafaranga y'u Rwanda ngo ku munsi umwe buri wese ukorera abandi ngo niyo agomba kubona. Senateri rero Umuhire Adrien ubwo yari mu nteko rusange y'imitwe yombi bagezweho rero na Minisitiri w'Intebe ibikorwa bya guverinoma byagezweho mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Ku itariki 19 Kamena 2025 yagaragaje ko rero ngo hakenewe umushahara fatizo hujyanye n'igihe turimo. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente rero yavuze ko gushyiraho umushahara fatizo ngo birimo ngo ingingo nyinshi ngo zigomba kwigwaho kuko ngo byagira ingaruka ku bukungu bw'igihugu. Dr Edouard Ngirente yavuze kandi ko ngo gushyiraho umushahara fatizo mu gihe ubukungu bw'iki gihugu ngo bukiri mu nzira yo kwiyubaka ngo byaremerera buri wese. Ubwo rero bavuga ngo umushahara mwongereho ngira ngo murasubijwe mwokagira imana mwe nimusubiza amerwe mwisaho sivuba pe. Ikindi wamenye nuko urwego rugenzura isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda Capital Market Authority CMA rwatangije rero ihuriro ry'urubyiruko rizajya ritangirwamo ubumenyi ndetse n'imikorere y'isoko ry'imari n'imigabane ku rwego rw'igihugu. Rizajya riba buri mwaka rero ndetse hanakorwe ngo amarushanwa abatsinze neza maze bahabwa ibihembo. Ubusanzwe CMA yateguraga rero amarushanwa azi nka Capital Market University Challenge ahuza rero abanyeshuri bo muri za kaminuza n'amashuri makuru yo mu Rwanda agamije rero kubashishikariza kwitabira ibikorwa by'isoko ry'imari n'imigabane y'u Rwanda, harimo kandi ngo kwizigamira no kuboherereza cyangwa se kubongerera ubumenyi muri izo gahunda. Umuyobozi wa Capital Market Authority
yitwa Sapelo yavuze ko rero ngo gutangiza ngirije ihuriro ngo ku rwego rw'igihugu ngo ari intambwe ikomeye cyane yo guteza imbere yo gutegura abashoramari b'ejo hazaza. Gutangira kubika amafaranga hakiri kare maze mugashora amafaranga yanyu ku isoko ry'imari n'imigabane. Amapuro mvunjwa faranga. Reka tujye Inyamagabe. Inyamagabe ngo bashenguwe n'imibiri 200 y'abatutsi biciwe mu bitaro bya Kigeme ikaba bitaraboneka. Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Nyamagabe rero bababazwa no kuba ngo imibiri y'abatutsi barenga 200 biciwe mu bitaro bya Kigeme itaraboneka ngo ishyigurwe mu cyubahiro. Ubwo rero mu 1994 mu Rwanda habaga jenoside yakorewe abatutsi, bamwe barokotse rero ibitero by'imbazi mu karere ka Huye. Ibyo rero ngo nibyo ku ruganda rw'icyayi rwa Kitabi ndetse n'ahandi. Aba rero ngo bafashe umwanzuro wo guhungira ku bitaro bya Kigeme bahize rero cyane cyane ngo bari bahizeye ngo ubuvuzi, ariko ngo siko byagenze kuko ngo benshi muri bo ngo bahiciwe bagashyirwa mu cyobo bari bagize gute bari barahacukuye. Amakuru y'uko ibi bitaro ngo byaguyemo abantu benshi gusa ubwa mbere avuzwe, dore ko umuyobozi w'akarere ngo bwakurikiranye ariko ngo bagahabwa amakuru yahajugunywe imibiri 3 gusa, abandi bose bavuga uko byagenze. Nyaboneka mwona muri cumu. N'abandi bose muza hakiri imibiri nyaboneka mutanga amakuru bashyingurwe mu cyubahiro. Burya ntako bisa gushyingura uwawe mu cyubahiro. Ikindi wamenya nuko ingabo zirenga 400 za SAMIDRC zari ziri hari Goma zatashye nanone zinyuze hano mu Rwanda. Nta handi hari inzira yize uretse hano. Muze mujyi wanyu. Ingabo rero 461 ngo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatashye ejo hashize ku cyumweru 22/2025 zanyuze hano mu Rwanda. Izi ngabo rero zatashye uyu munsi ngo nejo hashize nyine ngo nizo mu bihugu bibiri gusa. Zigizwe rero n'abasirikare 317 bo muri Afurika y'Epfo ndetse n'144 bakomoka muri Malawi kwa Perezida Lazarus Chakwera. Batashye rero muri bya bisi byiza cyane bya Ritiko zisaga 11 zaherekejwe rero n'inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda. Saa 3 z'igitondo rero ngo ziburi minota mike cyane ngo nibwo izi ngabo zasohotse mu mupaka munini cyane wa Grande Barriere zerekeza i Kigali, aho bavaga rero bakomeza hariya muri Tanzania, banyuze ku Rusumo barakomeza za Benako barakomeza barigendera. Ingabo zari mu butumwa rero bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye gutaha ku itariki 12 Kamena 2025 maze banyuza hano mu Rwanda. Izi ngabo za SADC zatangiye gukorera mu burasirazuba bwa Kongo mu Kuboza 2023 zafashaga rero ngo ingabo za RDC kurwanya ihuriro AFC M23 kugera ku mpera rero muri za Mutarama 2025 ubwo zatsindwaga muri uyu mujyi wa Sake ndetse na Goma. Ibikorwa rero byo gutangira gucyuriza ingabo byaratinze bitewe nuko SADC ngo yashakaga ko zakoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. AFC M23 rero yasubije ko ngo ibyo bigoye cyane kuko ingabo za RDC ngo zacyangije cyane mbere yuko bahohora uriya mujyi. Nyuma yaho rero iminsi y'imishyikirano ngo na AFC M23 isaba gukoresha rero ngo ikibuga cy'indege cya Goma naniranye. SADC yemeye rero ko izi ngabo zikoresha inzira y'ubutaka kugira ngo zitahe. Uze kuba waraje ku rugamba n'indege ugasubirayo na bisi. Ntabwo byoroshye. Subirayo ni bisi. Ikindi wamenya nuko ubushakashatsi bwa Finiscope 2024 igice ngo kibanda cyane ku mpunzi
bagaragaje ko rero ngo izibarirwa mu Rwanda ngo zigerwaho na serivisi z'imari ku kigero cya 99%. Impunzi zo mu Rwanda zirenga ibihumbi rero 136 ngo zigizwe n'abategarugori barenga 54%. Abagabo rero ngo bangana na 46%. Icyo wamenya no kurubyiruko ngo kuva ku myaka 16 kugera kuri 30 rungana na 44%. Ziba rero mu nkambi zitandukanye zirimo iya Kiziba, Nyabiheke, Kigeme, Mugombwa ndetse n'Amahama. Izi mpunzi rero zose zingana n'10% burya ngo ziba mu mujyi, naho 90 ngo ziba mu nkambi. 10% baba mu mujyi, abandi 90 hariya mu nkambi. Ubushakashatsi kandi bwa Finiscope bwa 2024 bwiswe rero ngo Refugee Financial Inclusion Thematic bwamuritswe ku itariki 22/25 ku munsi mpuzamahanga wahariwe kwifatanya n'impunzi zahungiye mu bihugu bitandukanye. Nibwo rero bwa mbere rero ngo bukozwe, bugaragazwa ko rero ngo buryo impunzi rero ngo zihabwa serivisi z'imari ngo bwakorewe rero ngo kubarenga 6,300 bafatwa rero nk'abakuru bemerewe cyane guhabwa serivisi. Ubwo rero no kuvuga ngo aba bantu barabitsa bakabikuza bakajya mu bigo biciriritse bakabaha isente bagakora bakiteza imbere. Nuko nguko bimeze. Ihuye bimeze bite? Umusore w'imyaka 20 yasanzwe ngo yapfuye ariko ngo hakiye ku irondo. Reka nkomeze numva. Nkurunziza Patrick w'imyaka 20 yagaragaye rero mu mudugudu wa Rusisiro, akagari ka Matyazo, umurenge wa Ngoma, mu karere ka Huye. Rero yagaragaye yapfuye ndetse ngaziritse umugozi w'inkweto mu ijosi. Ubwo ni rase bamuziritse mu ijosi. Ngo namakuru yamenyekanye mu gitondo cyo kuwa 22/2025 bivuga ko rero ngo yakubiswe n'abanyerondo b'umwuga bikamuvira mu rupfu. Amakuru avuga ko rero ngo uyu musore ngo yafashwe n'abanyerondo arimo kuririmba indirimbo y'icyunamo, ngo ariho rero yari yicaye mu ishyamba ngo riri munsi y'urugo. Uyobora irondo rero ngo akamukubita amuhora ko arimo gusakuriza abaturanyi. Mu by'ukuri yamukubisa asakuriza abaturanyi cyangwa no kwarimbaga indirimbo y'icyunamo. Nk'abantu mwe mwakunda mu icumu mwaretse ubugome buri muri mwe, ibi byabamarira iki koko? Umuntu arazira kuririmba koko? Hana Nyagasani, umwami mukorera azabahemba, muri abana babi pe. Umuyobozi w'akarere ka Huye Sebutege Ange yavuze ko ngo iperereza ngo ku rupfu rwa nyakwigendera ngo ririmo gukorwa kugira ngo barebe ko amenya ngo icyamuhitanye. Umurambo wa nyakwigendera rero wahise ujyanwa rwose mu bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB gukorerwa isuzuma ngo bigaragaze icyahitanye uriya muntu, mu gihe rero ngo wari uhagarariye irondo ry'umwuga aha mu gasantere ka Matyazo nawe yamaze gutabwa muri yombi mu gihe iperereza rigikomeje. Ikindi wamenye nuko polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Nyamasheke yataye muri yombi umugabo w'imyaka 52 ukekwaho kwiba ibendera ry'igihugu akarimanika mu giti. Byari tariki 21/2025 ngo nibwo ubuyobozi ndetse n'abaturage bo mu mudugudu wa Bisumo, akagari ka Bisumo, mu murenge wa Cyato bageze rero ngo ku biro by'akagari maze bagasanga ibendera ntari hari. Mu gushaka kumenya amakuru y'aho ibendera rero ryari gitiye ngo nibwo baje gukeka ko ngo ryibwe ngo n'uwo mugabo kuko ngo hari abamubonye mu ijoro ngo retse bakamubona ngo yasinze, ngo akaba hari hashize ngo amezi 2 ateshejwe ashaka kuryiba. Nyuma yuko rero ubwo buyobozi bwaje guhabwa amakuru n'umwana w'imyaka 14 avuga ko ngo yari mu nzira ajya mu murenge wa Macuba akabona ngo ibendera rimanitse mu ishyamba. Ukeka ko rero ngaho mu ishyamba ngo ryahashyizwe n'uwo mugabo ngo kuri ubu rero wahise afatwa afungiye kuri sitasiyo ya RIB hariya ya Kanjongo. Cyo wamenye no kumunyamanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyato yitwa Harindintwari Jean Paul yabwiye igihe ko idarapo rikimara rero ngo kuboneka ngo ryahise risubizwa ku biro by'akagari ka Bisumo, ngo naho rero ukekwa ngo akaba yarahise atabwa muri yombi. Ariko mu by'ukuri umuntu y'ibidarapo kugira ngo bigende gute? Ariko yagasane ni ukuri ibi bintu birababaje.
binarababaje. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabujije muramu wa General Muhoozi Kainerugaba ngo kongera kwiyamamaza. Murabizi mu minsi ishize harimo amatiku rwose ashingiye ku bintu bigiye bitandukanye, ariko nababwiye ko bizanoga. Ubwo rero mu kubinoza byanogejwe nyine. Uti bimeze bite rero? Uyu mushaure rero ngusanzwe ari muramu wa General Muhoozi Kainerugaba akaba ari umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, perezida wa Uganda. Yatunguranye rero avuga ko ngo atazongera guhatana mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko muri Uganda. Uyu mushaure, iki cyemezo rero mushaure ngo yagitangaje kuri iki cyumweru tariki 22 Kamena 2025. Ngo ni icyemezo cyatunguranye kuko ngo hari hashize iminsi mike bitangajwe ko ngo yiteguye guhangana mu matora rero yo guharanira cyangwa guhagarira agace ka Mawogola North mu matora y'abadepite. Yagombaga rero kwiyamamariza rero kwitike y'ishyaka NRM riri ku butegetsi. Muri itangazo rero mushaure yavuze ko ngo yafashe icyo cyemezo umukubaha perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba na chairman w'ishyaka NRM, ngo hagamije ngo kubungabunga ubumwe bw'ishyaka NRM. Nuko bimeze, mujye mwumvira ababyeyi mw'abantu mwe, ntako bisa. Icyo wamenya nuko rero ngo kwikura mu matora kwa mushaure ngo kubayeho nyuma y'iminsi mike rero yongeye gushyamirana na murumuna wa perezida Yoweri Kaguta Museveni witwa Sodo Aine Kaguta. Bombi rero ngo bapfuye umwanya wo mu nteko ishinga amategeko. Uyu mushauri rero ngasanzwe ahagarariye agace ka Mawogola North mu nteko ishinga amategeko ya Uganda, ngo n'umwanya yo yagiyeho muri 2021, aho rero yarawuhanganiyemo na Sodo Aine Kaguta. Sodo Aine Kaguta ngo wari wegukanye rero ngo amatora muri 2021, yavuze ko ngo yahisemo guharira uyu mushaure ngo nyuma yo kubisabwa na Museveni Yoweri Kaguta kubera amakimbirane yari yavutse. Ngayo ngo kubwo yari yaguhariye ubushize, no rero muharire kugira ngo mubayeho maze rukunde beho rukunde gumeho. Mw'abantu mwaramutse ariko reka tujye Rwamagana. Umugabo yishe nyina umubyara amaze gukomeretsa se, ariko ngaba yakoresheje umuhini. Mana nyagasane, ubugome mu bantu byagenze gute kuko? Akarere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu akagari ka Bujyujyu haravuga rero ngo inkuru y'umubyeyi witwa Mukankwaya Angelina ngo wapfuye yishwe n'umuhungu we yibyariye, utazi izina arashatse yazira narabyaye. Amakuru rero yamenyekanye ku itariki 19 z'ukwa gatandatu 2023. Ngaho rero ngo umugabo witwaga ngo Twingiyimana Betty ngo yishe nyina umubyara mukubise umuhini mu mutwe. Ariko mana, ntabwo biba byoroshye. Muri Afurika, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryo kurwanya virusi itera sida UNAIDS ryatangaje ko ngo kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA ngo zahagarika inkunga ahanini ngo rwose ngo zifashishwaga mu buvuzi ngo zajyaga muri gahunda yo kurwanya virusi itera sida, ngo byatumye ngo abandura ubwandure bwiyongera cyane cyane ngo mu batinganyi. Ana yagasane abiretsera nkawe. Raporo UNAIDS yo muri Gicurasi 2025 yagaragaje ko rero ngo kuba ngo imiti irinda kwandura virusi itera sida ngo inyobwa cyane ngo mbere cyangwa nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina ni pre-exposure, bya bindi byitwa PrEP. Ngo iyi miti rero ikaba itakiboneka ngo kubera ngo imyanzuro yafashwe na Perezida Donald Trump ngo byagize ingaruka nyinshi cyane ku baryamana bahuje ibitsina batinganye bamerewe nabi. Sida noneho ngo iravuza ubuhuha mw'abantu mwe cyose. Umutinganyi w'imyaka 25 wo mu Nigeria yitwa Emmanuel Chemele yavuze ko rero ngo yanduye virusi itera sida ngo nyuma y'amezi 2 gusa Perezida Donald Trump ahagaritse inkunga z'imiti bari bagenewe.
ariko ibi ni iki? Ni mubireke cyangwa ibahitane sicye. Ikindi wamenye no kumuyobozi w'ikirenga wa Iran yitwa Ayatollah Ali Khamenei aravuga rero ngo gutoranya abantu ngo batatu ngo bari hafi cyane ngo bashobora rero ngo kuzavamo umusimbura mu gihe yakwicirwa mu ntambara y'igihugu cye gihanganye na Israel kuva ku itariki 13 Kamena 2025. Iyi nkuru turimo guyikura ku kinyamakuru The New York Times yatangaje ko rero ngo aya makuru ngo cyayahawe ngo n'abayobozi rero muri Iran, ariko ngo ubwo Israel yatangiraga rero ngo kugaba ibitero bikomeye kuri iki gihugu ngo bapfiriye rero ngo abasirikare bakuru. Uyu Ayatollah rero ngo yahungiye mu kandi gace ngo ndetse ngo ahabwa hafi igihe cyose yarahunze ahunga urugamba. Icyo wamenya nuko Ayatollah afite imyaka 86 y'amavuko ngo yizera ko ngo abasirikare ba Iran ngo bapfiriye muri iriya ntambara rero ngo ari intwari cyane kandi ko ngo bameze nk'abahowe Imana, ngo bityo ko ngo nawe ngaramutse apfuye ngo yabageze ikirenge mu cyabo. Ikindi wamenya nuko ingabo za Afrika y'Epfo ngo ziteguye gusubira kurwana muri Kongo zikarwana na M23. Umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo Generali Ruzidani Mahwamya yatangaje ko ingabo z'iki gihugu rero ngo ziteguye kongera koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko rero ngo mu rugamba kurwanya M23. Yabagarutse rero aganira n'abasirikare ba Sandif ngo bari bamaze rero ngo amezi bafungiye cyane bafungiye ngo mu bigo bya Goma ndetse na Mubambiro, ngo ni nyuma y'imirwano ya M23 yahitanye abasirikare 14 ba Afrika y'Epfo. Gusa bagiye gusubirayo, si tubahaye inzira banyuraho bataha, basubiyeyo tayari, noneho barapfa nk'ubushwiriri pe. Ikindi wamenye no ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero yatangaje ko ngo yagabye ibitero kuri Iran ngo igamije ngo kuburizamo ngo umugambi w'iki gihugu wo gukora intwaro za nucleaire. Ni ibitero byagabwe mu rukerera rwo ku itariki 22 Kamena 2025. Perezida Donald Trump wa Amerika yavuze ko rero ngo ibi bitero ngo byagabwe ngo ahantu hatandukanye, cyane ngo hazwi ngo ni hatatu: Natanz ndetse na Esfan ndetse na Fordow. Ngo ibi rero ngo hakorerwaga rero intwaro za nucleaire, ashimangiye ko rero ngo byageze ku ntego yawo. Ikindi wamenye nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ngo zatangaje ko ngo zarashe kuri Iran igiratsa n'indege ngo zabo zitagira abapilote. Ibintu by'intambara Amerika yishoyemo biraza kugenda gute mwugagira inkama? Ikindi ntagenda nababwiye nuko ngo abantu batatu bapfuye nyuma yuko igice cyo hejuru cya stade yo muri Algeria ngo cyaguye ngo ubwo MCRG ngo yari imaze gukina umukino wayihesheje igikombe cya shampiyona. Minisiteri y'ubuzima muri Algeria yatangaje ko ngo aya makuru yavuze kandi ko ngo abarenga 10 ngo bakomeretse ngo ubwo igice cyo hejuru ngo gitangira abafana muri stade cyagwaga ngo kubera bishimiye igikombe bakabyina bakongera bakabyina bikarangira gihanutse. Abasirikare barindwi bo mu gisirikare cya UPDF ni cya Uganda ngo bari mu butumwa bwo guharanira cyangwa guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri Somalia, bishwe ubwo rero ngo bafatanyaga n'ingabo za Somalia ngo n'iz'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gitero rero ngo cyo kwambura umujyi wa Sabidi Anoleng inyeshyamba za Al-Shabaab. Kwigarurira uwo mujyi ngo byakozwe muri operasiyo y'iminsi 3 yiswe Operation Silent Storm yabereye mu mujyi wa Sabidi Anole uri mu gace rero ka Low Shebere, aha ni mu majyepfo ya Somalia. ngo hari rengo birindiro ngo bikomeye cyane by'inyeshyamba za Al-Shabaab. Abasirikare ba UPDF rero baguye muri icyo gitero ngo ubwo bageragezaga kurwana n'izo nyeshyamba ngo bazisanga rero ngo mu myobo ngo zari zihishemo.
umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kulaije yavuze ko ngo abo basirikare rero ngo barwaniye amahoro ngo kandi ko ngo bitangiye igihugu cyabo ngo bagiye ari intwari. Ikinyamakuru turimo gukuraho inkuru cyitwa Chimp Reports cyanditse ko ngo muri iyi mirwano ngo inyeshyamba zirenga 30 za Al-Shabaab ngo zishwe ndetse ngo uwo mutwe wamburwa intwaro ndetse ngo nahari hatezwe ibisasu harangizwa. Nababwiye ko muri Tanzania rwose Perezida Samia Suluhu Hassan yihanangirije rero ngo abapfumu ngo n'abavuzi gakondo ngo abasaba kwirinda ngo kwishora mu binyoma ngo mu gihe cy'amatora babeshya rero abakandida bo ko bazabafasha gutsinda amatora. Iby'abapfu ntibirebwe n'abapfumu. Ibi Perezida Samia Suluhu Hassan yabigarutseho ku itariki 21 Kamena 2025 ubwo hizihizwaga rero guserukiramuco ryiswe Bulalo Culture Festival habyabereye mu ntara ya Mwanza. Yabasabye rero aba bapfumu n'abavuzi gakondo kwirinda abanyepolitiki ngo bashobora kubashukisha amafaranga kugira ngo babaragurire ngo bityo bigatuma abavuzi rwose bakora ibitari byo. Ibi bintu mwishoyemo ni ibiki? Ni mubiveho. Ngaye ngo koreka ngushimire wowe twabanye. Uwiteka akumwenyurire